Ia o au sa utala ilo misiona i Florida, Fort Lauderdale, i le ngangana Faspanyolo. O tele longa Faspanyolo. Sa le evengi vasenga i le aonga Faspanyolo. Ana sa maulolo utolo e whamai e Faspanyolo lo misiona. Ia e whala o vea sa whapena sa ununi le umalanga atu i Mexico e ao i le ngangana Faspanyolo. Ia whinga tala wano ngar whai ia vea sa whapena tu na mai i le kalesi e sa ununi la. Au te loma lo whamaoni, na lo tato. Whapena whaswani mai lo tato tu mawhalangi te au. E whatanu ina le ne misiona. Ia le tato si lo uma misiona e lua tau sanga. Ia e tu ualo a onga, tu ualo ta avale pe whai iso tawe. Tu ualo a inga o tupe te lava mea whapena e ta tau ia te una na tu itua ai whatanu ina lo misiona. O malanga tu le Mexico e a ole ngana wha e ngana wha Spanyol. Ia whai lava sin whinga taona o te li luanga se ngana wha Spanyol. Ai te lava aso te tala lava te mawhalang if so me te i mawhaina wha matala lo ungutu. Ia a whai mau ia te oile li naunau tai e loa il wha Spanyol. La wha pena if so lo tatu te mawhalang. Ia e fitu lava aso sa oi i Mexico. Inga le lava lo o li lo fitu vasona o wifolo i Florida e tala i le tale o mawe eswefe tala i le kalesi e Yesu Kiriso. Lau pa iwa sangatai. Ia, pose ona foi lo tatu whalo i Yesu Kiriso. E tala e tulona tale le e tangata lava i Florida. I le ngangana Faspanyol. Ia, e whai lava singo whinga tā o le ngoruwenga whawhau tala i. Ai, o te taunea te oe. O le te lava whaminea whapela tuina mai e lo tatu tumawhinga te oe. Pa e tala i male malau loto atua, tala i malau nano, malau anganga atua, ma whaina susana tu tatu tu mawhalangia te oe. Te le lava i whawhitai lui la atupu i tono misiona. Te lava taimi o mea ai i e whai mea i sa au le whiwhia. Pa o ta talo lava le lo tatu tu mawhalangia, i susana mea te ia te au. Ia ai nei mea ai, ia la susana tu tu mawhalangia te oe. Ia ai au ne e pua i mea i la whapena e tamawhai poa ia tunu ia la e tala ia. I te tonu whala misiona sa te lava mea sa au loina. Sa au ina i le tau o loto maolalo. Le tau o whai tau tu sungpa ia, le tau o te talo. A me se lava le tau o soswani tu i se lo whapena na mana o mele o soswani. I te tonu wharinga lunga whau talai. O la e loa ina i lea lofa. Whamane lo tata tu mawhalangi. I lona whanau, o no tato umalawa nei whale ele, o whanau lo tato ta mawhalani. I tōng whalo misiona sa o mawele awa noa e papatiso ai mafsoswane tu i tangata lo whapena na mana o mea tale. O te mana toina lava lo e ria mua sa o papatiso ina se a inga. E o male ni lava taimi, ni a ina e te tōng lava lo loto o te alofa le ni a ina. Ona sa whapena fufuina mai lo tatu tu mawhangeta i mawhaina o sasane ni a inga. I tō whalo misiona e mawhaina na whangai o tālingi i o tālingi o pese. E sa whanai na whai o tālingi i tōna o misiona mawhaina au mai whai si tangata i a Yesu Kiriso. I o tōna whalo o misiona whapena o iloa i nei whaasoa tupe. I a tele alu misiona, o tele iloa na whaasoa tupe. Ia te tau la whanau miso sa ulo i whaasoa tupe mora vai aso. Mo le aso o hame e te tau na whata, o hame mana o mea na whata. A whai mea e le mana o mea e whata unga tau na miso. O ngai e utiri tupe. Ia tau e loa ina whaasoa lau tupe mora vai aso. Tau na miso na sa o whiro i tele lawa tangata o tanta whapena tu ina tu le tatu tumawhani. E tu tosua ni fwoi. Ale mea tau e tonu i e maulo to maulalo. Ai maulo to maulalo o le a tele whamanianga, o le a tele fo i tangata lo whapena, whaatari e te oe e te ratu saina te lato a wale tali no le tali e lo tatu tumawhanlani. Ai maulo to maulalo maule le loto tele. Au le ika, tu se le ika, a e ika i a vea fo i ma lave o longa ruenga. Ia ta mawhai lava e a vea ma se fwete ta inga le lei i te tonu misiona ona o se whewhia tala e whapena titilo tu tangata lo e tala e toi e a vea oi ma se whateta inga le le mo ni tangata i mawhai nila tō
mau if ia lato langona i lalo alofa te lato.